Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka Dilolostro channel. A ka ha ri xihundla leswaku swiyimbeleri Benny Mayengani the President na Mr Post Mr Power Sikulieza Ndlovu va ya humesa tiphurojeke ta vona eka lembe ra 2025 hi siku leri fanaka. Ha swi tiva leswaku Mr Post tanihi ntolovelo a va humesa tiphurojeke ta vona eka n'hweti ya N'wendzamhala, kambe eka lembe ra 2025 va teki xiboho leswaku lembe leri va ya humesa eka n'hweti ya Nhlangula, leyi ku nga n'hweti leyi na xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nga ta humesa album ya vona. Se endzhaku ka loko Mr Post va ta va tivisi leswaku na vona va ya humesa album eka n'hweti ya Nhlangula, hi fiki hi vona Benny Mayengani the President va fika va challenge xiyimbeleri Mr Post, kumbexani va tlhontlha xiyimbeleri Mr Post va kombisa leswaku a ti humese hi siku ro sungula, nga vi na loyi a humesaka hi ti 20 something. Se hi fiki hi vona Mr Post va amukela challenge kumbexani ku tlhontlhiwa hi Benny Mayengani the President, ku fikelela laha na vona Mr Post va nga tivisa leswaku project ya vona yi ta huma hi siku ro sungula ra Nhlangula. Se vakulukumba lavambirhi kahlekahle va ya humesa hi siku leri fanaka, leswi vula leswaku va ya ku phikizaneni. Se xana swi nga va swi karhi swi vangiwa yini leswaku tinqambi letikulukumba ta ku fana na va Benny Mayengani na va Mr Post va nga ha tsakeli ku va va humesa eka n'hweti ya N'wendzamhala? Mahemuhemu kumbexani mahungu ndlela ya kombisa leswaku vakulukumba lavawani va vona ingaku exigazeni ku le ku tikeni swinene. Ku na vahisa lava ma 2K va le ku karhateni swinene. Ta tsundzuka leswaku hambi ku ri lembe leri nga hundza ku ve na tinsimu to hlaya leti nga fika ti karhata. Rin'wana ra kona i risimu ra Lekker Stylist le a feature J John the Big Baby xikan'we na Papa Rhulani Ntukulu wa N'wachapu, risimu leri nga thyiwa leswaku ni kombela i chuza. Se hi tin'wanyana ta tinsimu leti hi nga vulaka leswaku ti fiki ti karhata lembe leri nga hundza, ti hundza na tinsimu ta ku fana na ta va Mr Post na tinsimu ta ku fana na va Dokodela Joe Shirimani. Se mhaka vahisa lavawani va le ku tikiseni, se swi endla leswaku tinqambi letikulukumba va dedanyana va yimela ekule va ti byela leswaku va humesa ku nga za ku fika n'hweti ya N'wendzamhala, ku endlela leswaku swifani leswiwani swi nga va kanganyisi le makumu ya lembe. Se hi xin'wana xa swivangelo lexi nga va ku xi endla leswaku tinqambi letiwani va tsutsuma le ka n'hweti ya N'wendzamhala va nga ha lavi ku humesa hi N'wendzamhala. Se hambi swi ri tano, tanihiloko swiyimbeleri Benny Mayengani the President na Mr Post se va tivisi leswaku va ya humesa hi nkarhi lowu fanaka, xana i mani loyi a nga ta hlula ke? A hi swi tekeleni enhlokweni leswaku Mr Post masiku lamawani va tikisa xandla, kasi na hala tlhelo xiyimbeleri Benny Mayengani the President loko va twa leswaku va fanekele va ya humesa hi nkarhi wun'we na Mr Post, na vona hi vona nga va nga tlhela va fika va tikisa swinene xandla. Se kahlekahle swi tikomba nga ku ti ta vuya ngopfu eka lembe ra 2025. Va hetelele ku va va humesa hi nkarhi wun'we loko ku ta huma album ya Benny Mayengani the President ya va Matiko. Loko ni tsundzuka Mr Post a va humese album leya ya ku Tantshwa Mkhava, laha hi nga fika hi vona game yi tika swinene. Lexi hi nga mi kombelaka xona i ku va mi hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo leswaku mi vona ingaku i mani loyi a nga ta pfala kumbe i mani loyi a nga ta tlula un'wana, tanihiloko ti-album ta vakulukumba lavawani ti nga ta ya huma hi siku leri fanaka, hi n'hweti leyi fanaka na n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2025. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.